Christmas wak men yep di hey pertuj unong ten en utre kitre Emmanuel ukon nublay tawan ucap berkai ale ya chat yak men nyapa cirup chen rangkan ka kublay Christmas wasuk ka Christmas wak men yep di hey pertuj unong ten en utre kitre Emmanuel ukon nublay tawan ucap berkai ale ya chat yak men nyapa cirup chen rangkan ka Lord habdeng wa ejinche ya icha ka berkai wa ya luti cha Bethlehem yo Jisu hai tadachem lengot preustat berimisni uklor daya luti hado wo boy cha Bethlehem yo kan bu Jisu dachem lengot preustat berimisni uklor daya luti hado wo boy cha Bethlehem yo kan bu Jisu dachem oh oh la 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 Lawan kajinterku Uram yu Jisu Lawan kajinterku Warok-warok uyak men langi Christmas wasuk iyapi Jisu wato unong penim Dawan kaca berkai Warok-warok uyak men langi Kublai Christmas iyapi Jisu wato unong penim Dawan kaca berkai Uram yu Jisu Dawan kajinterku Uram yu Jisu Dawan kajinterku Warok-warok uyak men langi Christmas wasuk iyapi Jisu wato unong penim Dawan kaca berkai Warok-warok uyak men langi Kublai Christmas siapi Jisu wato unong penim Dawan kaca berkai Uklor habdeng wa ejinche ya icha ka berkai wa ya luti cha Bethlehem yo Jisu hai tadachem lengot preustat berimisni uklor daya luti hado wo boy cha Bethlehem yo kan bu Jisu dachem